generation ni ikna ibrang lepat ke juga berkat kabinya arska kimdan ni tak kontrol kinya songsiet kinya akhlak kimlang mature hakanya arska kani ka message kay kerpang kamtan bigtiwalas kaptam na ka family jumi bigtiwalas so ba badde lakam manung ikai ya kata banong ba kinya ani ka arska ta di manung ka message ba kimi paru kita lakam lang jikon kinumpan amin si maki begini kerta bupakai kumbai video jingi yang kumno ba kerta hapok hapasnem babun ba nilap begini arska kalau illegal as per the law as per the act the motor vehicle act. Thank you sir kubafi ong afi how for press kadi ka message bang sutu kata yang ni ru kabai friends pang road safety kadai kebekongsan kadai menga bermapi ngin sutu ya kan ni Yang kan baong mana dengan kena tantang gini banyak toris taksi ni government driver. Hak ngiri gibring itu na, don upeng government driver jiru. Kamu yang nyak jerawan, usong siap bah. Boleh punya jerawan. Kawan betul je kelau banyak jerawan. Punya usong siap. Overtake kepala pasien. Kamu berak belum kumta hidup. Banyak taksi ru dah lompak lah. Banyak taksi ru tentang upah kepala pasien. Uyang kesenjar kepala pasien. Jadi setiap ikui pada dia. Berapa kita nak kacang juduna? Mereka ni program kalau mana kata kajingikai, yang ayah pi bagaimana ni kayak message begini ong tananga nagiki. Di officer jingi kibran hani kita kajingkan mengiai bab yang kata ke rule and regulation given by the transport department and also the rule applied by the police department on the road. Ya, kini kebentar ke bang PGI bangi, ya kali ni pelong jilek Ni pelong jelek kali. We play like a toy car, sir. Now the generation, but they don't know how powerful that toy car can damage the human life. Ni pelong jelek kali. Mesti nak kena kali. Kali ngintip kato ke jelek bingilek kadai ke bah mana matam kabakhan ba kato engine ngintip kan kata yanur kan kata ya kejam jonur ngintip. Namar ni ngasih tu ibi ibriau ni, hamong pikir yang scratch kali. They concern about the scratch of the vehicle, but not the human life. Generation now, they concern about the scratch of the vehicle, but not the human life. Ibri kalau concern kali. Tang maklah dah hari lembut kali kerja kau recently kau kerja kau kias, baru kerja kali. Ya paklah lembut, kali minor accident ni. Kerja lembut. Yang herna kali untuk pulang epet yang kali untuk pulang epet askar kali sampai itu beliau orang tu orang kumno mesal khamsa epet kali itu beliau kita akan dijumpa lah yang niru kayak kebangan keren menepun jerong nomor bagi bon kebangan keren nadian jangan suka repeat yang ya kayak kebangan keren men si monde ngakeren sepangga kentian. I want to describe the words driver, the full form of driver, sir. Recently, day before yesterday, the same speech, sir, that I speak there in the police reserve hall. I want to speak here again there. D stand for what, young? Why you talk D? D stand for discipline. Discipline. Kayak kita ka discipline. Discipline kadai ka jingikai ban ko ungu. Young, ka jingikai. Discipline kadai ka jingikai ban ko ungu. Ban ko ungu ano? Ban ko ungu. Apa punya kali ika ungu itu traffic bo punya lagi kali kapotong. Sometimes ia po asal jeni the traffic day by day ka increase ka traffic jam. Habang ilap bangiya kali ngidan apa ka line keberapanya kadang ka line bangiya ada line. Ngidan follow betul line. Ngipat ngijur ka overtake. Lato ang to no overtaking. No U-turn. No overtake, no U-turn. No parking. We all lack of discipline. When we see this word, discipline, but we all lack of discipline. Because when we don't follow the rule as per given by the police department or the transport department. That's why we lack of discipline. Discipline kali kapag yung suto. Ya kung nga kali yung jofi. Pi, patho ang to mga ibon gibriyo banyak kali, patho ate. Wajib punan kang ya ka mobile phone per banyak kali.
don't use your mobile phone while you're driving. But nowadays, people, they're so smart. They don't bother. What are the, from the traffic, from the transport department, the route and regulation, they don't bother. They don't listen. Kiperankan ni ka phone, use your phone banyak kali. Yang tu kajing use joki ka phone, lambak lah. Nomor P, lefikan phone ong, lefikan phone, kan kejebut kat junga jeng pilih. Kalau ada yang silang sa ka phone, silang sa ka stroke. Kamu fokus yo stroke. Yang tu kami kajinya bakla, kajinya terak, kajinya accident.